Пришли пацаны покопать. Ёб твою мать. И шаг бы вас нюхал. Немножко стрёмно нахер. Pasukan pertahanan Ukraina harus mengakui kekuatan militer musuhnya. Pasalnya, kelompok militer Rusia terus-menerus maju menyerang posisi Ukraina. Infanteri angkatan bersenjata Ukraina yang tak siap pun menjadi panik saat serangan datang. Seperti yang terlihat dalam rekaman yang beredar di media sosial Telegram Selasa 21 Mei 2024. Pasukan artileri Rusia meluncurkan serangannya ke posisi musuh yang tidak beraturan. Tidak disebutkan dalam narasi unggahan di mana lokasi peristiwa ini terjadi. Untuk korban jiwa belum diketahui pasti apakah ada atau tidak. Namun, video ini viral dan menjadi perbincangan hangat warganet. Что-то, короче, пришли пацаны покопать. Ёб твою мать. И шаг бы вас нюхал. Немножко стрёмно нахер. А что немножко, блядь? Стрёмно, блядь. Кто хочет зарплату соточку, милости просим. Милости просим, пожалуйста, к нам. Дружный коллектив, сука! Сейчас еще разочек. Да. Ёшкина мать. А он пошел за языком. Блядь, сука. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.